gagayam! Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE drama. Kapadasan ni Kabsat Sali san napud na nagan, ti may patanga-tanga drama ita. Ngam shoutout mampay kani Dominic Musuela dita Malaysia, Jomina Aison from Tumana, kani Vin Balestra. Kastiman ti kuna ni Kabsat Sali. Dear Manang Bianang, ada kabsat mi nga ampun kada kami nga kakabsat, jay ampun tinapintas ti biyag na. Isu nga amin nakasapulan mi, isu ti asitgan mi. Ket gaputan na singpet, gun dawayan mi matdaytan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haanmat nga kasya tibiyag datadta, no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Isu nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana tagapu data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Miley. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dahil samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang amin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan ija balay ta iso ti alaak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa Manang Mele. Amin nga adatadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day ta sali. Nasaya at mat nga rod Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ijay cabinet. Ultimo kape kan asukar awam matan. May samot adilata kan noodles ginabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay matan, awam pa imbati na. Kanayon matlakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, bye-bye amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nang runakat da kayo laang ti mabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leia nga anak mo Manang Mele. Wan ading ko.
Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagay ti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta, mamanang. Aywan, sponsoram to man nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jay mangyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay, sige taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne! May muta na kamen sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamo iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat eh. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day chay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan mati amok. Nasaya at noawan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat iti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga agiyan. Tanailakon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rin aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadanagan dito uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat nga agnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Iso nasaysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo laang ano diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na.
Nagbasit lang mat dagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, Manang Meli. Sige kay din. Sige, Joy. Ibatim dagita lalabaan ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, Nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag kat song batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kubre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaan na anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak diti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon ton iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay, no isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yu kenkwana ide. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na anaimbaga naka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana da ita anak lang nga anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan matantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguron. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan ng tibibiyang ta ita. No anya man taramidan da tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yu abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insagis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay Manang Mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay na, pasensya kan ading ko. Tani mading amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango ti nagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi.
Wan, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan Manang Melay, kasta mo tilangam. Ay, pasensya ka na, ano simre kaklatan, ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor, Masakit ka kaday? Mumuspos siyaw kamot. nasakit ti bagbagi, kan mabisinak pa'y. Awan matan isalian apan nagpalingke. Wala, umay kan Manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay, sa balin titsuram. Hello, Leia, balasang ka o. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yo kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo laeng. Adda pa nang isakit yo kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka o. Kuno ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam, sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka o. Kat, kas ano ngay? Amo nila nga da kay iti ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbus ang manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin salay. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta takamsat mo. Dahil tamat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumwar ita ni Manang Melay. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo no agimbag. Na. Na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat dahil akamsat maun Manang Melay. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ay nga, no kamsat ko la siguro dahil jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga apag isula ang bayad ni nanang mo sa hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayo, auntie. Ngam awan utang ko na imbag anakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang ten iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan ada ipampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo sa hospital kat awanan ti pagyanan na. Papanawan med toy balayan. Anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taak man telaeng yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agina. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nala Manang. Ano sampay laang tagna dito'y bakante asilid dito'y balay. Sa nabalay, anda na kiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan ni Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rudin ni auntie ngay nanang. Ada ka no ije balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi dya nga duwa. Nga ta nanang? Ay na. Haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, aya, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang.
Adda pa panantayaw. Ha? Sa dino, anak ko. Nay, adamot gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti karo ba tayo? Kan, apay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok idi akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutan bukod tayo alote kan balay. Ha? Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apasat ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito anak ko. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Una nang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. Kat, anya pa ngay. Wala nanang. Simang putgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo to nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Ang mga nukagura data yun. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulokan lulam. Napintas aya ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot ti nasabat mi nga karubangan naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot ti bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. Ang dapay bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti da ito eh. Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot? Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga ron naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti panakaaramid ti balay yo, sali. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso adi ka madanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay ti inararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Iniino tanay patakder mi ti balay mi babaan ti tulong ti gobyerno kan babaan kadaman ng meli. Uri sana napintas abalay tinapatag adda pagnaedan mi. Sinulnitak nga rod tinagbasulak iti kabsat ko babaan ti panang tulong ko kadakwada iti kanaka. Kas kumay ti panagdalos, panagluto kan panaglaba. Alakastan, tugay mo, sali.
Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Ipapay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.